service charge of 3 pula, please press 1 to get emergency. Yeah, I've been thinking time yan. Aish. Okay, take subscribe le bua le nna da. Le gona le special orange man. Nice. Maneo. Hello dumela ma. Relax, babe. Ke bona call attempt ya gago. How na time? Oh, go ntshotsetsa ene ma wena. Ai, no gora re hedile time eme wait. Next sense ke re ke a recharge go hale. Hey, kana using orange money is so convenient. Gore ke gona go recharge be ke reka data all at my fingertips. Ooh. Tshwara le hela jalo. Oh, okay. Just give me a second. Sure. Done. O dirile yang? O go kae kante? Ke go ga bo mama. I'm trying to upload my latest vlog. Gape hey subscription ya rona internet go fletting e fedile. We really need to get a better website. Au gape. Tota ga se gore hediwa go yena ka di vlog mme wa content creator. Yo, wa re jale ni dollar mo tsame. Relax, babe. When le mama le gaketse, wait. When I become a millionaire content creator, you'll be the first to feel it. But baby, jokes aside, we really need to get a decent internet package. Hey, mma ke a go twa mme wa content creator. Bona, kanya internet re ta sota ka mosoko. Otherwise, gontsang e ka superstar ya me mespeo. O shapo wait. Hela, ke a bo ke hitletse mama a re ba ile simile le rita. A ganya hela. Ga ke itse gore ke eng a isa ngwana sa re bolella. But she's great. Good. Just full of energy as always. Melhalo gana no rubi. Go tlhafaletse gore tla re. Yo, o tshwahaletswe ke nna motho. E ka re ke a mo utwantsa mpitse go daddy, what's up bro? Okay bona. Go ha ne ke batla go check gore tebo fitse vlog leng. Re teretsena mo motsing 2 minutes. Go le ba ka re nna wa hela mo ntung waitse. Vlog ya go se re dirile mdala le msadi mogolo wa go waitse. Go renga khanya teng. We're celebrating. Promotion. Yeah. Oh, baby, we should be saving. Nyara my bill. Ga go logela gore tshwanetse go reka di chafing dish le di botwana. Kana ke batla catering ya rona e nna unique. Gape ra na ke batla ntlo go packs. Le koloi. Akanya ke tsamaya ka equipment ya be mo di combing. Mama nantsa ga pakela. Okay, bona baby, relax. Wa itse gore ga gona batho ba tshwereng focus ka rona. Me at the same time, I believe that a young date is not a train smash. Dude, re bereka thata. Ana go tse dingwe gore re ithobe matsadi. Ya mme wa a little celebration won't hurt. Okay, re tla tswa ka Saturday. Perfect. Okay, na ke taba ka nya sengwe le sengwe. Wena go roga hela le mabonto wa me ke re motho wa me. Stop. Ke tla go bona khantela utlwe. Merra ga se gore o ye go tshameka ka madi o ro nkentsha di out. Oh no, never. I love you now. I love you too. Go jwang Theo? Shapo papa. Hey la bona, ne ke batla go close di plans tse le tsa Saturday. Restaurant e shapa kere. Sengwe le sengwe se shapo more. Good. Ke tswala reservation kantele online. Okay. Ha to bona discount fa o duela online. Oh. A me o sure gore ne o ga bela le se. Listen. O itse gore o itharra go ja dinara le di drink hela for celebration ya promotion wa bona. E mapele. O na le karata ya orange money ya Visa. O nyatsa batho itse. Ke mo teng boss man. Okay. Ke tswa go itira karata ya orange money. Ya Visa le gone. Go mo tlhofu. Ke a swipe banta. Go monate. I don't even have to carry cash around anymore. Yeah. I just swipe in the shops. Ele ga ke fuela transit, ke a swipe. Malatia ga ke sa tlhole ke eme mahadi mausung fa ke reka airtime. I just recharge or buy data from the account. I'm still learning about its benefits though. Yeah. It's so convenient, boy. Unzabetse wena. It's bad. Otherwise, is everything sharp? No. Ring ready. Halo go revenue sharp na ke tlebe ke imetse go aka lengwalela ka Saturday. Mone, speech, o kwele speech name. O speech sa enyano ne mona thabo. Monna. A o kwadile speech. Kana re bua ka Neo boss,
ngwana wa di-English medium a ko itsose boss man. Eish, yeah, ne. Bona Sthabura o tla nthusa ke re nna mo. Relax chief. Wena kwala ke tla banka. Okay, no. No, sure. Hey, Muni, organize a photographer. Kana I want every moment to be captured, wa bona. Maybe now le no ka batla go dirisa content at mo vlogong ya gago. Wa mo itse ke re madam content creator. It's all covered. Ibile make check ora motho ka teng o na le orange money. Ke tle ke tobetse. Wa bona monna, Gore ke mo teng. Star 145 hash. Yeah, sure, idea. I know, but for real, Thabo, thanks for everything, bro. I appreciate it. Wow, the yacht club? Hey, only the best for my love. Lol, I should have known when you said nothing too crazy. This place holds so many memories. Exactly. So, already? Always. Hey, ke dula buka heda boss. 40 pula gere. Wa rota letsa ke te go letsa. Ona le 10 pula da. Ke tshwere 5 tiger wait. Ha ke na ene. Okay, so ona le duela easy. Era. Okay, mme ke riana. Baby, ga se go rotla mphitlhela mo teng. Hey, baby, 1 sec. Just nkemela ke a go kopa. Ke kopa code da bra wa me. 945 332 123 Danko atseng. Sure. Later again. A gona bothata malome. You know, Tao, I still think we could have just done a quiet dinner kwa lapeng. All this fuss for a promotion just feels unnecessary. Baby, relax, ke a go kopa. Ke go boleletse gore sometimes go re iteboge. Dude, re bereka thata. Le ana wa itse motho wa me. Kante ke engwe mpelaetsa. Go diragala eng? O fitla sengwe wena. No, ga se sepe baby. Bona, ntshepe, okay? Okay, I'm trusting you. Good. But ke go shebile, Mr. Supervisor. Okay. Hey! Congratulations, boss man. Wait. Go iragalang kante? Did you rent this whole place? No, baby, come on. It's just a few of our friends. Tao, this looks expensive. Orai gore re ka tla go tshela madi mo go kana for just a promotion. I thought we agreed to save. No, baby. Wara thata. Ke kopile gore o ntshepe and just relax, please. Tao, we've got plans, goals, and responsibilities, remember? Why are you ignoring them? Bafwet. All our special guests, close friends. Nkatebele nkwano. Come closer, please. Neo? Motowaka. From the moment I met you, you've been my anchor, my biggest supporter, my everything. You stood by me through tough times and celebrated every victory, no matter how small. Today, I want to make a promise to love you, to honor you, and to build our dreams together. You have given me our most precious gift, our daughter. Now, will you marry me? Yes! Tao, 1,000 times yes! All right, everyone. Thank you all for being here to celebrate this moment with us. Nali fiance yaka Neo. Riti metse thata. Ra leboga tota. Sabohelo. Re na le koponyana ile one hela ya bothokwa. Re kopa gore le se kana male postile pele mo social media te bathong. Until na le na re sena go bua le masika a rona. Kana, of course, until Mrs. Content Creator Mepelwente I decided to post. Please, ke a le kopa. Exactly. And re batla di utsa masenta ka thulaganyo. Ma go ka tshwantse go iswa ke bo malome Thabo e seng wena. Ra leboga tlhabathong.
Thank you, everyone. This was a huge surprise. Okay, you win. This was worth it. Right. But meeting phakela rra. Budget meeting. Okay, deal. But for now, that is celebrate. Re ta attend the meeting ka moso phakela akere. Okay. All right.